Daka hat-trick kawang ukul Parmar batla penkur ke Arsenal ya ke English Premier League mentak samoy berjob ke Barcelona hakalalika ngai ko play pipa ro ke besutan pan page ke channel sebaban share like subscribe baca hadir kumjo hake jingleka jong kalalika ke Barcelona kala kurcing job da ke bapen lim ya ke Molarka dalai gol lanot pala tep do Lewandowski Lami Yamal bat Ubernal bat pentak la tambiang sopon ya ke Real Madrid haka match ken pon jong kala liga Andre haba pai haka jingla kai jong ke English Premier League ke Chelsea klub limno ya ke Wolves dalai gol la sigol iglai gol jong ke Chelsea la tep do kul Parma dak hat-trick ke Manchester United klub limno ya ke Tottenham da ar gol la not kunjo ke Fulham kala limno hakmat ke Everton da sigol la ar gol bat ke West Ham klub penlim ya ke Burnley da ar gol la not bat ke Arsenal klub penlim ya ke Sunderland da lai gol la not kumta dak page ke jing ken point haka English Premier League mentak samoy kala bandon ke jing kermen bahaya ke Arsenal ban yora namar Arsen ni maran kala ke Mason pedul point perkelatam kendai point ke Manchester City ke badan mentah ke kerdan ke baar haka mejikan point jong ke English Premier League parlok sekomen lada pisau tenat pat pimso tenat rukum jo ngin sekendo away pat ke video kulai sibun